Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon nga sa to, ako ang magpahamtang sa kamatayon o ang maghatag sa kinabuhi. Mao kini ang gisultis Ginoo nga siya ra gyud nagbuot kinsay iyang patyon o kinsay iyang buhion. Lingi ako no nang imong tupad ing na dili ka patyonon sa Ginoo. Ang wa mo lingi mga patyonon. Kinsa may patyon sa Ginoo, diri sa unang pagbasa ang taga Ninive or nagsimbolo ni sa mga nasod nga masinupakon sa Ginoo unya mga hawd kay tanan ba kanang gahuna-huna nga sila gyud maoy gamhanan. Mo nang giingnan sa Ginoo, hapit na ka buntugon sa imong mga kaaway. Unya matud pa diri mo ang tanan mo tan-aw kanimo, mulikay og moingon nagunob na ang Ninibe kinsay mohilak alang kaniya. Kay kani manggong taong mga mapahitason, mga tao nga murag Ginoo ba ang batasan, kanang murag sila gyud maoy masunod. Daghan kaayong mangandoy nga mga matay na sila. Di ba? Ako ka mo god, bisan gani ka na mga maestra, nya principal portig yung haura, so makaingo mga maestra, nusam ni mamatay ni principal, muram sa ni siya Ginoo, di man kasabot nato. Bisa gana ana mga opisina, bisa din ni ganis parokya, wagi siguro nanay na nagampo, nusam ni matay ni paria, muram. Pertim ni yang haura. Muna, tungod kay nagpakaginoo man siya. Ang gusto sa Ginoo diri sa atong ebanghelyo nga kalimtan gid nato atong kaugalingon. Dili ta ba magsigi og paningkamot para sa atong kaugalingon. Mao na ingon siya, og mosunod mo nako unang buhaton kalimti gid imong kaugalingon. Nya iya dayon ang gisigundahan pag-ingon, kinsa tong maningkamot sa pagluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinoo niini. Pero kadtong mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako sa iyang pagsunod nako, makabaton niini. Nagalat ta mog simple nga example. Kanang tao bitaw nga mahingawa kayo sa iyang kinabuhi, unsa man na siya naong smiling o dili? Kana bandaghan kay siya kabalaka ba? Oh, ang naong ana uga kay tanan niya pirmi lang ga kulismaot kay daghang problema. Buntag pa lang sayo inigmata ana ang gihuna-huna problema na ana. Pero kanang tao nga nabang di mahadlok nga mauwawan, di mahadlok masakit, di mahadlok mamatay, unsa man na siya naong gaan kay naong imong ingno na siya na kay makaon diha day nakatrabaho na imong banay siya nataktak lagi katawa na siya sa unya asa mo pagkaon siya depende las Ginoo basta kami ningkamot lang sige ra nag-smile hangtod ko na siya mamatay smiling lang yapog naong kay kada man kung kinabuhi nga gihisgutan sa Ginoo nanay mga tulo ka klase nga basihanan. Ang una gyud kinabuhi kanang maginhawa ta, makaingon ta nga buhi pa. Ikaduha kanang malipayon ta, kinabuhi sad na. Ikatulo kanang maadto ta sa langit, mao na ginay kinabuhing way katapusan. Sige lingya imong tupad ing na naginhawa pa ka. Sige buhi na, kana buhi na. Naginhawa man. Pasar kas primero, ikaduha, ing na malipayon ka. Sige, pangutana. Kay guwagin na siya malipay, patay na. Nya ikatulo, ing na malangit ka. Wa ka kaysa. Kay ang babag sa langit, ang sala man,
Sa to pa, kung buhi pa ka, naginhawa ka, buhi ka, nya, na kay sala, patay na ka, ano eh. Mo na ingos Kristo, og di mo malimot sa inyong kaugalingon, kining atong kaugalingon, mo na pirming mutukmod nato sa pagpakasa. Nya kini sa atong kaugalingon, mo sa ni mutukmod nato sa panagsigig away, mo nang di na ta malipay. Kadaghan ro mga asawa, wa malipay sa ilang bana, kay giaway man. Kaysa din mga asawa habi, na kada gid adlaw, malipayon gid mong magatubang sa inyong bana, ta sa kamot. Way labot sa mga madre, kuha na, kamo lang mga, tanawa, di ba? Nagpanaganag yung isa. Kinsa sa mga banaha din nga kanunay yung malipayon, magatubang silang asawa, ta sa kamot. Wag ya pwede isa. Kinsa ninyo din nga malipayon yun magatubang spare, ta sa kamot, ta sa kamot. Mga ulo-uluhan, inyo sa tang ulo-uluhan dayon. Kanindot unta, kada nato tanaw sa tong isig katao, malipayon ta. Og unsa may makapalipay nato, kung tumano nato ang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nya kung dili kita magsigig kalimot sa tong kaugalingon, maglisod sa taghigugma sa ato isig katao, mao nang masuko na ta, maguol na ta kung ilatang bugal-bugalan, hangtod gyud makasa na ta, maimpierno na gyud ta. Nautunta, magkat-on na ta nga malimot sa tong kaugalingon. Katapusang lingi, ang di mo lingi, impiernohonon. Katapusang lingi, ing nasugod karon, ikaw na'y akong hinumduman. Nasugod karon, ikaw na'y akong hinumduman. Ayaw na pagsigkalimo, ay sige, una-una na imong kaugalingon, kanang imong isig katao, mo na'y hinumdumi kanunay. Manindog na ta.